Usumbut Menteri Rang Bak Kajelau Bak Presiden Tensang Mendakasi ke Arpo Praterik Rumpang Layak ban Pelipat Bak No Yaka Hinderbar Ke Batamai Joka Darbar Senang Nongkra Yaka Tega Hinderbar Lak Tega Jinlut Bashpolak Limba Ke Skim SRWP Hakapor Jong Dr. Didi Lepang Kumbasan Lak Mbat Ka Grand in 8 Nakatanan Urban Limba Ka Nongpok Town Committee Kumbasan Lak Kinong ilam senong kil aiko blek kerpang Eka Sorkar Balingba Ka Jingyok Ban Plino Eka Neka Hinderbar Ke Batamai Kinong ilam senong ki kerman bakindang lak ban pentelon cekmat iki kam senong kam thau. Hagan ka singpli ka neka interbar na lor sumbut Menteri Rang Bak Kajelau Bak Presiden Tensang la don ban sekhilang da Raja Brahma edisi Ribhoi Uba Bijerwa Additional SP ke Ribhoi Uba S Langsti District Urban Officer Uba Renal Kharkamni Sekretari Nongpok Town Committee Uba CBCM Advisor ke Nongpok Town Committee Uba Bibi Makrodok Chairman ka Senjuk ke Rang Bak Senong Ribhoi Uba Celestin Sengkli Rang Bak Senong ke Senong Nongkra Kilong Kemi Long Kepa Lembat Kiwi-kiwi Kini berlai angai kini memorandum la kolong dia school la kolong dia terlibat Panta Market Management Committee yang kebaki dan kami aku school dengan saya sebagai engineer bikin teknik bikin estimate dan kami kata kenapa kemarin jadi kantornya harus ladon dia kena market committee management pak ini perlu dia functional bantu ini hak ini area ini sekarang kalau bagi ibu yang keliru operasi, kuangkan mengikuti nama fokus jengin tentang kalau kuno bagi terdiu yang kamai kagaji jauh kinonglet dijungi atau lain sodong jauh kajelang negara. Kita mengintip, bahwa kalau ini kita beriu, kita bangin terkian jas untuk situ, kablong deh. Nah, sobat lebih kita miliki pati nong yang langsung. Semua kedulan ni kinong sosna. Nah, kaya kinong hikaya di school di Baterke. Lagi kapor betul kedu iya kena school. Lagi belum kapkan di parents meeting. Bagi kini pati kedu ya lagi jadi. Betan kalau kata kisah ialah bakla di ikut sana juga. Kilapit panong bak sorkar batu uprespun hanau corruption uta keborok sudah kan. Yang keren dia tadi. Madon kinong yalam kibokong mati jadi benriu tanpa berskau tuh oklai jadi. Anda kibong haku kata ay batu. Boleh bulan. Ada sekarang boleh kembali na. Dengan lain police station, lagi tipu persetuan utuh. Kata corruption kata itu, berkelakasi ke corruption, kemudian itu, deh apa tuh, IFIR, ken, kaan ya. Yogi om kaan kabel tu persetuan nama orang diputisi, kaan deh kaan. Nginana banjai lanya kupulit kumla ban klaim register case lada uta walap sisa ba uta lani kata itu lani kilute lani kile kikampian. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.